India omiyo kony bot teder me Lira City. And we will try our level best to improve everywhere. We came with that. Ajoli News Today, Ilau News Channel. Iyoba meti awara nyim iyongisha Primary School ameti Lira City East Division utadera pol popat ameti ayai tuak pinga popat me Lira City kerenahi district ukena meti lao tianungu konya pol popat tutwalo kamaho kansa kere meno kenadanga chalo lak kere wang won komme rionget Mon Melobo India man Indian Women Association Falguni Patel ame enayeti adoro wiyowa man otirni gini binu gini Lira City kan gun lobo kwach omodi Denish amedang ya Lira City amo kwao gini miero bin ume gini konyien kitame umaro timo gini kere kare hibut ping apapat Melobo Uganda. In different region, rural region. Like we did in Barara, Lugazi, Bale, Khaliro, many more places. We do the medical camp, free medical camp service, cervical, breast, and from last 2 camps we have added the prostate cancer screening also. Because here we can see there is a very less awareness about cancer. Ladies, girls, men, they are not aware as much as in another region. Patel otirni tuara dokano kena megino bedo bebeye but Uganda kan eto Lira dong jope keringe chulagoro amaho tuo kansa atwala en otirni gino tiutishikom tuo kansa bala me ewora mena maho yo lach mena maho ye wuhu kere mena maho kabede apopat ikom dano. And we will try our level best to improve everywhere. We came with the 13 doctors from Mulago UCI Center. It's facilitated by Indian Women Association. We have facilitated dental doctor from Victoria Health Hub, 3 eye doctors from ASG Uganda, and we have received 300 reading glasses from Nika Uganda, one of our Indian community. They have given us sponsorship. So we would like Executive Director Humane Africa Mission Opio Jonathan otironi tiu mitoni omede kere timo gore meyot komi kare iyilao kan weko tadero apol bet kere kare menungo kony meyot kom iyore ayot. Mota mi yutie menono chuloro pe ye tia screening jo tia testing jo kan wo pe honi to prescribing in yen otidang mi yen so services wa ducha moto mi medical camp tie menono now neno wa bor tieni miro umitu making sure ni ubedo kede these medical camps areas are popat I lao kaene pien peho me tuo tie mo ma hilao dushu pedang ilao kike ni Uganda dushu kere wanu ngiyo tuwal ni yot komen lonyo ameka securing yot kom ajo wako ngo wanu securing lonyo pijo wa dushu. Project Coordinator me Humane Africa Mission ameda obedo Speaker me Lira City East Division Aliela Daniel otironi aworo kiken man inindue adek jo akaro tutumia shell emia boro ko onwo kony mayot kom gunikin gi jo akaro piera boro kodang onwo tiegi ni kede tuo cancer. City East. I'm happy this event utimere Lira City East wakaene kuna po Humane Africa Mission apo Indian Women Association amita po dang Ministry of Health the Bay Honorable General Fajien actually wa team from Uganda Cancer Institute mirapo Millennium Optics karachel kede jori shukeru chiene apira tekalora mirapo school
aedi kede school management maybe wa ground gi mebero kede activity no wan kaene omiyo bero kede gum mebero kede community in a space ameno dit tuti kom jo wela me jo bino kede kundang ya yom ni nina woro kiken bero kede kare meneno jo tutu 180 tini ni en number of tia karukano and target watie meneno over 10,000 people from area is meka ene kere Lira jota ya twak pinga pupat jota ya leptong datie so langi tia biro menwongo kony kae so miro po joni ere mebino me choosing to chieni la Gore mayot koman ushahre nindua dek dog bino tum inindua beach man shing shabit I Ongisha Primary School ametie Lira City East Division. Genna jamo yoba man tieni jo tutumia par ena miru nuong kony mayot kom utadera mo beru kere kare menuong kony mayot kom unyuru yom chungi attack yoba man. Okay. Ana bero Kiyo Ventino, chairman Shell, ma Bonsel, ngisa wada meti Lira City East. Ya yom mateka teka pi gumma ditra me obino porro, area na me ana telo. Mano bero, dwako poch, pi kony me yot kom medical team, ame, o team ere chakere ni doya dek, ngwen kira beach awe tum dikini ere, ame obino area na kan. Apo yo, ngata me coordinating, Mr. Lira Daniel, mekelo, Indian Women Association maybe konyo wai ko pe yot ko me yora pola sectors moga me unori ke lo pe kemetuo ya kina me yoge da penyo status ki kira tikede ero be ton gumma duom to twal tin anne ke kan luani me resol basir na bere silama ngesha ame kan na jo binu ke lo da hatale yene ana tiye konyo o ginana no apira tek ama okelo la I kwa I ongisha kan obero ginna me dakata lo biro ti kom luak mo ongisha kere ka bere mo ruma pol la tek ko kato kare obero kwanya me wano bino bero nuongo ibot company me okelo ya pi goro wa me wano tikere kincholo kan ame me asheli ye ane ke kan ginana nu apere tek obero yat ama nu me umcha kare shel kere Iwa, karashel kere wia, karashel kere piera. Yenni ubino ngiyo tanu ngiyo no beri yenna tek. Adanga konyo wa, iyo ngisha wakan. Bedo dahamo nyawa. Ina tina wini, award mata wini program ni. Me o yobo. Etam ni konyo wan mon. Mo ti karashel kere gor ma wora. Enu wakida te ya te bino. Toda jolla. Toda miya nungo konyo. Siawan ya tia lok tia nugira konya ka danga ber dan kita nenu tia yo bukere jo duche nungo kon peti ngata metia doka metia ko bihan pa nuo kon kwani kiri ngogi kere jo duche doka mo nuo kon do mia po ngata mo yo programi mo woni Denish aliela Pilau News Channel Nyabedo Denish Ongora Lira City.